maze abahagarariye ubushinjacyaha bavuga ko nubwo bwari bwagaragaje impamvu zikomeye ariko iki kirego gusabye kukireka kiradukundiriza bakurikirana umwanzi. Ubushinjacyaha bwaregwamo Felix Iradukunda Elisa niba ari urukiko usaba ko Iradukunda Elisa afungwa by'agateganyo mu gihe cy'iminsi 30, buvuga ko nyuma y'ubugenzacyaha bwakoze dosiye y'uwitwa Ishimwe Deogratias bari gukurikirana ibyaha byerekeranye n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina ryakoreramo mu bakobwa baciye mu marushanwa ya Nyampinga y'u Rwanda mu bihe bitandukanye mu gihe cy'ibibazo rya Ishimwe Deogratias wunganirwaga na Emeline Nyungwe mu rwego rwo gushaka ibimenyetso bishinjura Ishimwe Deogratias Maître Nyembo Emeline yagiriye inama Iradukunda Elisa bivuga ko yari magana ya Ishimwe Deogratias gushaka Maître Uwitonze Nasira bagakora inyandiko zimushinjura bifashishije bamwe mu bakobwa b'abantu mu Rwanda mu bihe bitandukanye Iradukunda Liliane Nduga Megan Nshuti Murekatete kwiyongeraho na Iradukunda Elisa akaba ari muri urwo rwego Iradukunda Elisa kurikiranye inkono n'ubushinjacyaha ibyaha byo guhimba inyandiko cyangwa gukoresha impimbano gutanga ubuhamya bw'ibinyoma n'icyaha cyo koza abitabaye mu nzego z'ubutabera. Kuwa 24 rero z'ukwezi kwa gatanu 2022 u Rwanda rwaburanishije umuhezo kugira ngo rutangabangamire umuti mboneza gukora kwerekeye muri iyi dosiye. Ubushinjacyaha bwagaragaje umunyamabanga muri Roza na Selimani Julienne na Iradukunda Elisa Maître Inyamaswa Akarere. Maze abahagarariye ubushinjacyaha bavuga ko nubwo bwari bwagaragaje impamvu zikomeye ariko iki kirego gusabye kukireka Iradukunda Elisa bakurikirana umwanzi. Muri uru rubanza hasuzumwa ikibazo kimwe kumenya niba ubushinjacyaha bugomba kwemererwa kureka ikirego. Ku bijyanye no kumenya niba ubushinjacyaha bugomba kwemererwa kureka ikirego, abahagarariye ubushinjacyaha bavuga ko iyi dosiye yari yaregewe ku ifunga ry'agateganyo kuko ikirego batanze harimo impamvu zikomeye ariko kuva ku iperereza rigeze ubushinjacyaha bushingiye ku nyandiko y'ibazwa Iradukunda Elisa mu bugenzacyaha yo ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa gatanu 2022 urasaba urukiko ko Iradukunda Elisa yakurikirana umwanzi. Iradukunda Elisa mu kugira icyo bivugaho yavuze ko yasabye imbabazi kuko atabonye ukuri nawe agasaba ko yakurikirana muri hanze kugira ngo akomeze kwiga anakora n'indi mirimo isanzwe. Maître Inyamaswa Akarere umwunganira avuga ko ibikozwe n'ubushinjacyaha byubahirije amategeko kandi biri mu bushobozi bwabo ko Iradukunda ashaka gutanga umusanzu mu butabera
icyifuzo cy'icyaha cyari gishingiro asabira kubifata icyemezo kugira ngo yunganire akomeze amashuri. Urukiko rwabisesenguye rero urukiko rusanga ingingo ya kane y'itegeko nimero 027 z'ukwezi bare 2019 ari kuwa 19 bare twatsinda 2019 yerekeye imibonanompuzabitsina z'imanza z'inshinjabyaha iteganya ko ikirego cy'ikurikirana cyaha gikurikiranwa n'ubushinjacyaha, naho ingingo 24 y'iryo tegeko iteganya ko iyo agejejweho dosiye umushinjacyaha ashobora guhita aregera urukiko rufite ububasha bwo gukurikiranwa n'icyaha iyo abona ko dosiye yuzuye. Ariko kandi ingingo ya 94 y'iryo tegeko igika cya nyuma iteganya ko ubushinjacyaha bushobora kureka ikirego busanze bitakiri ngombwa kugikurikirana. Bityo rero basanga ko ubushinjacyaha buvuga ko iyi dosiye yaregewe urukiko gusaba ko rudukundisa akungwa by'agateganyo ukaza gusanga butakiri ngombwa gukurikirana umufunze bukwiye kwemerera kureka ikirego kwifunga by'agateganyo bwamusabira akajya gufunga elisa akaba agomba gufungura ubushinjacyaha busaba bwubahiriza itegeko nk'uko bigaragajwe mu ngingo zo hejuru. Icyemezo cy'urukiko rwemeje ko ubushinjacyaha bwemerewe kureka ikirego ku ifungwa ry'agateganyo elisa yatanze butegetse kuri gukunda elisa ahita afungura iki cyemezo kikimara gusoma. Ni uko icyemezo gifashwe kandi kiri gusomera mu mahame mirongo 45 z'ukwezi kwa gatanu 2022 bigizwe n'ingingo. Saa 8:34 ku isaha ngengamasaha ya GMT, saa 10:34 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Ngewe nitwa Jean Paul Nkundineza. Nkuko mubibona hano ni ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro. Hamaze gusomerwa icyemezo cy'urukiko rw'ibanze mu rubanza rwaregwagamo Miss Iradukunda Elisa, Miss 2017, umukobwa w'imyaka 24 cyangwa se nyampinga w'imyaka 24. Iryo petara rifite kugeza igihe azavira kuri iyi si. Iyo wabaye nyampinga wabaye nyampinga. Ku munsi w'ejo yaburanye ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo. Ntabwo twavuga ngo bitunguranye. Umucamanza ategetse ko afungurwa by'agateganyo. Ubushinjacyaha nibwo bwasabye ko arekurwa by'agateganyo kubera yuko iperereza ryarangiye. Ni ukubera icyo umuntu ahabwa iminsi 30 y'agateganyo muri gereza. Iminsi 30 y'agateganyo akeshi motifu y'ubushinjacyaha buvuga ko bugikora iperereza. Rero kuri Iradukunda Elisa ubushinjacyaha bwavuze ko bwarangije iperereza bwamushakagaho, hanyuma bumusabira ko arekurwa by'agateganyo. Buramutse bumukeneye bwamuhamagaza bisanzwe, ariko mu buryo bufatika yarekuwe. Kandi abakunzi be, inshuti ze, umuryango we, reka tuvuge ngo congratulation ku muryango we, nubwo ari umunyamakuru wavuze ngo Imana ishimwe. Ubwo yatabwaga muri yombi yarakurikiranyweho icyaha gikomeye, icyaha cyo gukora no gukoresha inyandiko mpimbano. Ku bantu b'abanyamategeko, niba uwari wamufashije gukora icyo cyaha yari yarekuwe akarekurwa mbere y'ubushinjacyaha,
ku buryo no ku munsi w'ejo ubwo yazaga mu rukiko ntabwo noteri bafatanywe ntabwo yari ari mu rukiko kuko ataregewe. Niyo mpamvu nawe kimwe mu byaha byatumye anarekurwa ni icyaha cyitwa gukora no gukoresha inyandiko mpimbano. Icyo cyaha yakigizweho cyangwa se icyo cyaha ntabwo cyamufashe. Iyo kiramuka kimufashe byanze bikunze Nyampinga w'u Rwanda 2017 Iradukunda Elsa yari kurya iminsi 30 y'agateganyo. Ariko ntabwo noteri we yaba umwere kuri icyo cyaha ngo Nyampinga kimuhame kandi imikono barasanze atari inyandiko mpimbano. Ibindi byaha byari bishamikiye kuri icyo. Ntabwo ari icyemezo gisomwa umwanya munini, ariko yazanywe ku rukiko nk'uko ejo yari yaje kuburana. Yari yambaye ipantaro y'ubururu, abanza gushyirwa ahantu kuko icyemezo cyari gusomwa saa 10, yagejejwe ku rukiko saa 9:20. Saa 10 zigeze rero yazanywe mu cyumba cy'urukiko, umucamanza asoma icyo cyemezo. Miss Iradukunda Elsa, umucamanza yavuze ko nawe hari amakosa yemeye yakoze ayasabira imbabazi. Iyo wagize ubushake bwo gusaba imbabazi ukemera ko ari byo wakoze, ariko mu makosa yakoze yasabiye imbabazi, icyo gukora no gukoresha inyandiko mpimbano ntabwo yabisabiye imbabazi kuko bitamufashe. Abantu batakeka ko Miss Iradukunda Elsa ibyaha byose yabyemeye akabisabira imbabazi. Oya, icyaha cy'inyandiko kinakomeye ari nacyo cyari cyo yakigizweho umwere. Ibyo yasabiye imbabazi nuko Ishimwe Dieudonné uzwi nka Press Kid, namenye ko Kid bivuga Kagame Ishimwe Dieudonné uyu munsi. Press Kid, iyo Kid n'ubundi ni amazina ye. Abantu benshi bari bazi ko ari izina yafashe kubera ubuhanzi, ariko abantu bamwe bo mu muryango we barambwiye bati Kid byitwa Kagame Ishimwe Dieudonné. Yemeye ko ubwo yafungwaga yatabwaga muri yombi na RIB atakiriye ifungwa rye, agira ibyo mu kutabyakira akoramo amakosa hagati aho. Icyo nicyo yasabiye imbabazi, ariko ikinyandiko ntabwo cyo yacyemeye. Murabyumva, niba ari inshuti ya Press Kid agafungwa ntabwo yakiriye ko afungwa. Nibyo rero yasabiye imbabazi, avuga ko atazabyongera, agiye kureka ubutabera bugakora akazi kabwo. Uyu mwanya Press Kid ari mu rukiko ari kuburana, yahawe iminsi 30, ariko mushuti we Miss 2017 Iradukunda Elsa we abaye umwere. Ngewe nitwa Jean Paul Nkundineza, Imana ibarinde mwese.